Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze, ni ku Ibendera TV, nitwa Nakiriti Ntirushwa, mbahamagarira gukurikira inkuru tubagezaho ku Ibendera TV. Birumvikana uyu munsi inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru yatangaje ndetse itungura abantu batari bakeya, aho umugabo yatawe muri yombi, akaba yari afite umuhigo wo guca imitwe abantu bagera kuri 40. Muri abo ngabo yari yarihaye kuzaca imitwe, akaba yaramaze guhitana abagera kuri 4 bose. Uyu mugabo wari umaze iminsi ahangayikishije abantu kubera kubaca imitwe, yafashwe amaze kwica abantu bagera kuri 4, ngo akaba yari kuzaruhuka aciye imitwe abantu bagera kuri 40 bose. Polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru uyu mugabo, ikaba ivuga ko yari afite gahunda yo kwica abantu 40, ariko akaba yemera ko yishe abantu bagera kuri 4, abaciye imitwe yabo kugeza ubu, nubwo hatamenyekanye icyo iyi mitwe yayimazaga n'aho yayijyanaga. Hafashimana bivuga ko yitwa Yusufu, akomoka mu karere ka Ngororero. Ikinyamakuru Taarifa dukesha iyi nkuru kivuga ko yaje i Kigali gushaka imibereho mu mwaka w'ibihumbi 2008. Avuga ko yatangiye kwiba mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uyu ukekwaho iki cyaha yabwiye itangazamakuru ko yasangaga umuzamu ku burinzi asinziriye, akamuca umutwe akagenda, cyangwa akiba aho yari arinze. Avuga ko yari afite umugambi wo kwica abagera kuri 40 bose, ariko akaba yatawe muri yombi amaze kwica abantu 4. Amakuru kandi avuga ko yigeze gufungwa imyaka 2 azira ubujura. Iperereza ry'ibanze ryerekanye ko Hafashimana w'imyaka 34 kwica aciye abantu imitwe aribwo buryo yakoreshaga mbere yo gutobora inzu z'aho agiye kwiba. Mu gihe cy'amezi 2 guhera mu Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2022, Hafashimana yafashwe amaze kwica abantu 4, barimo 2 yishe aciye imitwe. Uyu mugabo wabaga mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, ngo yicaga abantu akoresheje umuhoro cyangwa se umupanga. Uyu yerekwa itangazamakuru yagize ati, nari nzi ko nishe abantu 6, ariko bambwiye ko 2 batapfuye. Nibyo bandoze, kuko abo natemaga nta n'umwe nabaga nzi cyangwa ngo mbe mfite icyo mpfa nawe. Uyu mugabo witwa Yusufu avuga ko aho yageraga hose akahasanga umuzamu asinziriye, yamutemaga, ariko yasanga adasinziriye agakomeza akigendera. Ni umujura wibisha imodoka, unakorana n'abandi benshi, ariko ngo akenshi we icyo yakoraga kwari ugutema abazamu basinziriye.
yabwiye itangazamakuru ko abo bakoranaga mu bujura ari benshi kuko bari bafite imodoka na moto bakoreshaga bajya kwiba cyangwa basahura ibyo bibye bakajya kubigurisha. Mu kwiba ngo yagendanaga n'abandi ariko yemeye ko mu kwica yabikoraga ari wenyine. Abajijwe gahunda yari afite mbere y'uko afatwa, yeruye ko mu mutima we yari azi ko azica abantu bagera kuri 40. Babiri mu bo yishe yavuze ko imitwe yabo yayijugunye mu mazi ngo yayitwaye mu gafuka. Polisi yamufashe agiye kureba uwo bibanaga uba kuri stade i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Hafashimana ni umugabo ufite umugore n'umwana umwe, akaba afite imyaka 34. Amakuru dukesha iki kinyamakuru kandi avuga ko bamwe mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko yabatemye bagihamye ntibamenye uwo ari we kuko yahitaga yiruka. Polisi yatangiye kumushakisha kubera ubwicanyi bw'inkurikirane kandi bujya gusa. Polisi ivuga ko uyu mugabo yafashwe nyuma y'iperereza ryatangiye gukorwa tariki ya 28 Ukuboza mu mwaka w'2022, ubwo polisi yabonaga amakuru ko mu gishanga cya Rwampara hari umugabo wishwe aciye umutwe, ndetse nyuma yaho tariki 30 Ukuboza mu mwaka w'2022 nabwo hakagaragara abandi bantu batemwe, umwe yaciwe ukuboko undi atemwa mu maso. CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, yavuze ko tariki ya 15 Mutarama mu mwaka w'2023 mu murenge wa Rusororo naho habonetse umuntu wishwe acibwa umutwe. Polisi ikavuga ko byaje bifitanye isano na buriya bwicanyi bundi bwabereye Rwampara. Tariki ya 18 Mutarama mu mwaka w'2023 nabwo hishwe undi muntu aciwe umutwe mu murenge wa Muyumvi i Rwamagana. CP John Bosco Kabera akagira ati iperereza ryarakomeje, polisi ihuza ibimenyetso, ihuza amakuru kugeza afashwe tariki ya 3 Gashyantare muri uyu mwaka w'2023. Agira ati ni amakuru tubona mu buryo bw'iperereza duhabwa n'abantu, guhuza ibimenyetso, guhuza ibivugwa, guhuza abashobora kuba bamuzi, ukagenda ukagera ku mugome nk'uyu. Uyu mujura nubwo avuga ko yishe abantu 6, polisi yo ivuga ko yishe abantu 4 kuko abandi bantu 2 yari azi ko bapfuye bo barakomeretse birangira badapfuye. Polisi ivuga ko uyu muntu azashyikirizwa inzego zishinzwe gukora iperereza maze akazashyikirizwa ubutabera kugira ngo aryozwe ibi byaha by'ubugome ndengakamere bumeze gutya. Reka ambashimire cyane mbabwira ko izi ari zimwe mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho ku Ibendera TV. Njyewe nitwa na Cretin Ntirushwa, mbifurije kugira amahoro n'amahirwe.